CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Jaintia National Council Central Executive Committee lingba President uba Samburmi Lingdo ha ka kerwa bala pelaj sakilat patai kubor kalaong pahadin baka seng kala de ban ajing tho saki department baper halor ka jingpen bana jong ka MSPCB ban pelong public hearing na kabenta ka mining jong ka Shri Cement ka seng kala dep IT yaki mat ki baka environmental impact assessment jong ka ni ka company ki bamyaha bat ka jala sya ka pollution control board SEIAA Meghalaya bat ka MOEF and CCRO Shillong. Kumta ka seng GNC ka kwa baka Sorkar kan wengno mardor ya ka project ti Maushun jong ka Shri Cement. Ka GNC ka bu jingkeli balada ka Sorkar Meghalaya hapo ka jingpen bor jong kipajba dang shen kala minjor ban wengno ya ka lumpong deng island na ka project Taj Resort balatmu ha kapung umnyam. Ti balai kamla ban le kumju kat kum ka jingkwa jong kipajba ka ilaka Nongkle East Jaintia Hills. Ka JNC kala maham tikna balada umyo ya ka Jubab hadu ka khatsantrik ujemmang arjal phunrio. Ka JNC Central Executive Committee kan penjur ya ka jingekhi jong ka bedbecha Meghalaya Secretariat Shillong ringkat bat ka sur bat ka jingeshi menta bapura jong kipajba Jaintia. Ngidai ka sur jong ka jaj benrio ka baka khandau ka syam ka ki khlau bat ka hok jong ka riti sensar ka long ka jongi. Ka jing bishar pajba labu ha ka arpo arterik unaitung arja benrio bat ngin sapej ayu baka Sorkar kan le laong ukurwo khubor jong ka GNC. Niliang yong ka Jaintia National Council hagni gisngi kwadadep boi ya ki jingtho saki department ki wapher ki am hapo ka state ke yong khamtam chaka state pollution board chaka sia barkam jula chaka ministry of environment hejing ito waka jingchem yong wagani ka EIA report draft report yong ka Shri Cement manga kayi ka wam yahap wa ka state ka yong kamat ka wakong san ka kam ka send da boi ha gani ka jing tho to he jing ito wa gani ka chapter 1 yong gani ka EIA mo ka introduction ka wa em gani ka scope of study he need to chega the application for the terms of reference for the proposed project was considered in the meeting of the Gujarat SEAC, based on the submission and presentation made by the project proponent in SEAC Gujarat and SIA, has issued the TOR for the EIA study. Kani dah kenal cega, wata kini ki project proponent mah, dapat lagi kata submission ko yang ki cakap government of Gujarat. Lengba ka State Environmental Appraisal Committee yang ke Government of Gujarat. Lengba ka SIA yang ke Gujarat mah the issue gi yang ni ka terms of reference na kabenta ka ni ka EIA report yang ka ni ka Shri Cement. Kai kam ka seng dabi da ka jing si ka khro wo yo. Hadon ne ka sngi yo waki department yang ka Sorkar dang suki gi. Hejing ito wagani ka seng ka wada tentip gua ceki wakamnu kani ka TOR ka wada issue da ka government of Gujarat uje ka ukrekam hapo ka jalla Meghalaya ka yong kalada kani hi ka jingtmu yang ka Shri Cement bu pemannya ka public hearing hani hapo ilaka Nongkle lada ka Sorkar ilat ka kani ka public hearing kani hi man ka kada ka chen wa kani ka government ka yong man ka government ka wada fail lupa Nibha kamnu ye kikot kisla ki wada pelaj da ka Sorkar Gujarat uje upang krekam hapo ka jela ka yong kawaar ka point ka da submit cakini ki department to chibon ki point mo da submit hinre ko daudok leteli dan hi ki point ki wakongsan hejing ito waka semic safety zone
Hejing itu waki an kamnu kan ni ke company da pengkrek ga wa uyada ya kinong krek lene wa uyada ya kameriang hepor wa binu khmi lene kinu kijing ma ki wa abi ina kameriang chemi wa kani ka Shri Simen da chna ga yakni ki an hajrong kani ka seismic zone 6 tamo ko wasngaw phalau khanai phi wato ya kani ka seismic zone 6 the withdraw ya ka da ka India Bureau of Indian Standard haka letterik March arjar arpunru ya kani ka notification da permit la po ka Gazette of India te iyo phalai wa kamnu kani ka Shri Simen uchna ga ya kita ki an wa yada na ka jingwin khmi le na kinu kibenta haka an to wada de withdraw ta kani la man ga yi ka am ya hab le ne ka man illegal yi ong le ne ka wa yoi we ka jingle khalar yong kani ka company ka ba le chemi po kani ki ai am le ka wi le wo kadaw ya ka Jaintia Hill Autonomous District Council ka man ka wi na ka institution ka wa ka Sorkar India da ego ilang ba ka 6 schedule wo yada ya ka khandaw ka chiap ka yong i wo yada ya kimo kiden ki yong i ta ka ni hi ka jing le yong ka Shri Simen penyo wa ka ni ka company am khan snap ga ya ki 6 schedule area le ne am khan snap ga ya ki Autonomous District Council ki yong i ta ka wa is nya phalai wa kamnu haden wa ikam ka send de bo ya kini ki jing tha kini ki department dang suki ki ta ka Sorkar le dang suki ga ka kam ka sen kwa yu pha ka message ka wa clear cha ka Sorkar wala da ka Sorkar wam pendam ga kini ka public hearing hapo ki ka khat santerik yang uniu benai na ka liang ka JNC wam ban se ka hap go lai tur cha Secretariat wo yelam yo pai ba wo lai tur cha Secretariat wa u pendam u pendo ya kani ka public hearing ne ba kani ka EIA yang kani ka Shri Simen to ka wada issue da ka Sorkar Gujarat da dalele im pediangi wa kinu ki kot kisla ki wa issue da ki witawan ki Sorkar wa ukra kam nge po ka jela ka yong i da bila da ka jing ngau si ka wa khro wa yoy na do wa wan kani ka Shri Simen da do wat am ka jing thmu wa ra e kani ka company ha ka elaka nang khle da pen pia pen praga da ki nong chong chnong yong ka elaka yoy da am ka jing cha yu roj ya kirit kirya ki nong chong chnong wat ha ka public hearing ka wada da pen man he jing ito wa ka plan yo chi bon ki nong chong chnong kham tam yong ka dai stong wom yo giu ye chim benta wom yo ki tang wat upsia cha ka thau peman ya kani ka public hearing he joy por la ye i kam ki sen bhalang da khanglat da kita ki mafia ki wakani ka company da panam kam ga da yelam bakala ga ki kon ro ya ki rangba yang katai ka elaka te i kam ka sen da bi da ka jing snyau khia ka wajor wa ile ka Sorkar suki ga hadon ne kisngi lada ka Sorkar ye ga uweng ya ka project yang ka Taj Hotel na ulompong dam ka ji ka jing ya ka ni ka jo ka Sorkar wa uweng ga ya ka ni ka jing thmu yang ka Shri Simen wa wanra ya ka ni ki Simen plan ki yang ka po ka elaka nong khle de wa yo roj ya ki an yang Sorkar jela ka yong i de wo yo raj ya ki hok yong ki tre chnong ki tre thau yo i de am ki khubor ki wo mi wa ki nong chong chnong yong ka ta ka thain de mi ki cha lat pathai khubor sa ki department ki wo pher wo pen snyao ki jingle bor yong ki katu kat ni ya ki thau ki bhau ki yong ki han res ngau si yo wa ka ni ka Sorkar dang suki ga hadot ne ka sngi ta ka ni hi to ka daw ka open man ya ka jansi wo chim go ya ka ni ka rai wala da ka Sorkar dang yo thia go la da ka Sorkar dang khlot go ya ka sur ka yong i ki is Jaintia i kam ka jansi wo ban se haden ka khat santerik dawlai turi cha Secretariat wo dawa ya ka hok ka yong i kani man de go tang ka jing maham ya ka Sorkar hendre ka ni hi man go ka declaration na ka liang ka jansi wo i dalele wom chong klik ti wom eladi ya kini ki company o tempia tempra ki ka jaj bru ka yong i kam wa i na do
ningkong kisngi kamtam hakani ke lepau terik yang uniu Disember arajar arpusan kawaman kesngi kenmu burami yau klawat uyong I uwak yang nong ba da chim ya kerai wa ubod deni yaki yutang belai ke wa wak yang nong ba da yo yaki te kileteli kitanat deng ki wa khut yaki jingeteli yang kajat bru yoi wa kajingwan yang kani ke Shri Simen dapan pihak penperaga ya ke rijan tia ke yong I kamtam ya ke ilka nong kle da perchanga uyu rot ya ke hok ke yong I kisen bahalang da perchanga uyu rot ya ke hok yong kinong chong chunong hewa ka ilka wa ki katukat ni kinong mikmat ki yong kada chim dia ke rai wo khang percha ya kisen bahalang wo kra kam gi hagani ka ilka kani himan go ke yi ke wa ma ke wa ke jing ma la ni ke jing seir ke wa ap ya kani ka ilka lada kisen bahalang wom yo de gu krek kam daw em ke jing yo roj daw em ke jing le tre khle da kini ki bru ki wa wan na bar wo sen ke business ke yong ki hepo kani ke district ke yong I hepo kani ke ri ke muluk ke yong I kani himan gele ke man percha ya ke Constitution of India ya ke fundamental right ke yong I kam kinong chong chong yong ke ri India netai daw I kam ke JNC mem kwa I yu snam bo ki pradok ki prasnam ki yong I netai daw kwa I wa ke Sorkar upen sange na go mardor ya kanika jing temu yang kani ke project yang jing temu yang ke company wora ya kani ke semen plan ke yang ke hapo kani ke eleka ta sachisen le kamu ke Sorkar da vengo da snap ya ke sur yang kinong chong chunong yang ke riboy hapo ke jingelam yang ke Green Tech Foundation kwa ele wa ke kani ke juk ke Sorkar uap ko ya ke sur ke yong I ki is jantia hachwa wo I upen mani ya ke jingi ki ulai tur Secretariat kentu ya ke Sorkar wo chim serious go ya kani ka kabenta kemo wam to kini ki company wo AFP ka bor wo sanchar pe I henry to I ki pat ba ki wo pun ku bor ye phi wo man pi kam kita ki nong sanchar ki yong I to kun mo phi wo ka bor ka wo khro chong ga o pat ba la de phi le ben phi o pat ba ka JNC wam ban sega hagani ka election MP daw yela percha ga ya kini ki party khamtam ya ka Sorkar MDA ka wo ya khmat da ka NPP kawa yu roj ya ke sur ke yong I ke message kawa clear pa I chau CM yong I woman la kamu environment minister uto chim khiaw ya ke ni ke kam hachwa wa ke JNC penman ga da ke jingi ki wajor hapo ka sor Shillong kani to ka khubor ka wache na ka liang ka office yong ka Giant National Council lang ba yong nga o president yong ka Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat ruti shat kiek bat kiwe na ka benta ka koi ka kya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers Pila banlet bed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.